Waktu lang ta na kung magpalugay, itukbal po yung gurumulya, panong nalugay din kan Sheikh Darkis, Jun Abil Darkis, يتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas long tasin sanglit iban puji patuhan na tu Rabbul Alamin. Lagi iban tutukbalan singkatan pakarajaan singkitan yu amunain Allah subhanahu wa ta'ala. Tukbal na tu kanya in sa taud-taud pagsarang sukul. Din kita niyo masi-masi dirihilan niya kabuhi. Yari kita niyo biyayaon habulan Syawal. Na mga katote manghuran sing kami haakam Islam, nikmat katutan niyo dahil Allah Ta'ala, in yarinisap kita niyo piyapag bayang diungugi, piyapag kita habya ini tiranan, paramurahan in mga biya ini mahinang nato, laong tadan, hika ulong rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalna wayroon duwaing biyawat patayin di ha program ini sin Nidaul Islam biyad in sadya in mapasampay in biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran mahamulya iban ding hasun na sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalna amuyanin agama mga katawtay manghuran ko aakam Islam. Diyan niya ingkita niyo bago bakura na naikot ka tutan niyo in namuasa kita niyo habulan Ramadan. Alhamdulillah ingkita niyo tiyaupikan sin Allah Ta'ala yun yung kanya kita niyo in miyabot kita niyo namuasa sambil natikmo sing kita niyo ininiding ha hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin himahanug hara ka tutan niyo. Iba piya sampul na ka tutan niyo in ni'mat pagpuasa. Demikian in Quran mahamulya. Amuin yaun piyangangamdusan sing kamusliman. Demikian yatunay na tu laung tain pardaakan sa lagu-lagu. Parsuk patan sing kita niyo patuhan na tu Rabbul Alamin. Amuna in pagsambahayang. Demikian in mga sila in nikmat sin Allah Ta'ala dihilan na kapag naikhaji pa Baitullahil Haram iban na si mga kaibanan daakan sin Allah Ta'ala amo inhiyanog hara sin Allah Ta'ala kanila tawpik din Allah Ta'ala kaya tunay nila in mga yatto na diha ini pangasubuka tutan niyo in mga nagkahinang singkitan yung halaw man simbolan Ramadan in mga pagbasa sing Quran mahamulya. Amo in nagkahinang sin ako. Sing kita niyo. Di makdabaha yato sin Allah Ta'ala katan atawa wala. Impagkiyamul lain, impagbasa sing Quran, impagsambahayang, impag naikhaji, impagdua, impag-istighfar, impagnapaka, impagsadaka, impagzakat sin pitla, impagmarayaw, impagbakti, paruamaas, iban na singkay banan tibay Juan marayaw, na tay mahadaba yato, kaya ngatan singkitan yung mga palangwan pa akam Islam. Wa na'lam anna al-qabula biyadillahi subhanahu wa ta'ala, kaya ngatan singkitan yung in tumatay madahayat to singkatan amal ibadat sin kitan yung manusya ipon sin Tuhan, in yato dayng halom lima sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dayng hapagbaya in pagtayma sin dayng Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon makagaos. Dayng hang katao manusya
amo in hukumun niya in amal ko ini na tema atawa wala. Sumagaw mga katawtay manghuran pagkahabiyayat to. Walakin al-ulama wada'u sifatin wa alamatin wa syurutan liqabulil a'mal. Sumagawa mga palangungan ko akam Islam. In mga ulama singkitan niyo, yutangan nila mga kasipat-sipatan, yutangan nila mga partandaan. Partandaan, iban sin mga kasurut-surutan, sin hikatay masin mga amal. Yutangan kita niyo. Amuin, piyahantang katutan niyo iniding ha mga sifat, daing ha mga tanda, alamat sin hikatay masin amal ta. Namuyat to inlilingon sin kita niyo. Lilingon ten amal ta pagubos na timbang-timbangun ta. Ha mga alamat ta'ala wayroon pagduarwa. Na hambok sadya daing ha mga alamat at awakan daing ha mga syarat. Sin hikatayma, sin amal ibadat, sin kitaniyo. Amuin nalawa sadya na igsadya hambuok daing ha mga kaybanan alamat niya at awakan syarat niya. Nasubay niya waktoy pariksaon o piksaon ingin hawabaran niya mag-us-us. Mag-us-us niya o piksaon magtoy. Kitaon niya magtoy. Bang umiyagad dawaha ha mga syarat yato. Miyagad dawaha ha mga biyayta. Si mga kaulamaan labay ding ha Quran iban ding ha sunnah. Dabang tatab niya in alamat yaon. Biya dagbos wala din dito hato. Kamang kya kulangan. In mga alamat hayat to na bagtoy niya us-uson. Na hangkan mga katotay manghuran. Hisis yung kiyabakan niya. Kita ning karayawan dun haon. Miya magad haaturan, miya mga syarat na inahinang niya yato subay siya mamuji, magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dabang hatatab naman minal amali, wala niyo kalong niya, kaya tainguan, imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala, haparman niya, innama yataqabbal Allah minal muttaqin. Paummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dun haon at niya iniwala kaya bay tatud katan at tawakan piya amo impya hipos in kamatauran ding hamang alamat sinamin tatay maun tumaga inya to hasupaya imanu siya hasupaya in ummat ini amo hindi siya makapagbansak sinsyularan ding hamanga ini ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ding hamang amin long ta makapagbansak sin amal niya. Yato ding ha mga hikman niya. Na hangkan, ini magmabuwa kita niyo pa Allah Ta'ala simatan kabuka kana amura yato intatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala piyana simparman niya innama yataqabbal Allah minal muttaqin. Amurain tay maun sin Allah Ta'ala in mga sila may naghihinang yauning kabuka pa Allah Ta'ala. Yan mga palangwan ko akam Islam. Nahangkan ini mataud pa daing hamanga maghihinang amo inlong tahinang kandiri niya at tawakan amo in pikil-pikilan niya amin yagad nin hawa nafsu niya wala miyagad ha mga biyutang biyantangan sinsyara hinangan sin mga ulama sin mga kasyarat-syaratan sin hikatay masin amal ibadat ta sa inhinang niya himinang kanili. Ibang daawan niya long niya asal na Tuhan day magtatay ma. Uno-uno hinang talong ni biyahan na tay maundasan. Makaingat din Allah subhanahu wa ta'ala. Naunimpos pirahan kita niyo Nabi. Pirahan kita ni Padduman. Bang di na to dagaron yung mga yaon. Yato mga palangon pa ako Islam. Na in mga alamat niya hikatay ma sin amal ibadat sin kita ni wayroong pagduwarwa bidnillahi ta'ala. Mataon mga alamat niya mga kakasiko akam Islam. Daing hamanga muna alamat panagnan al-alamatul ula sumabot kita diin din kakasgawsan ta. Al-ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala. Muna panagnaan amuin hikatay masin amal ta. Labi na amuin limaway long tabulan niya Ramadan nag-amal kita
nasubay tuod halom ka ikhlas halom sin pangatayanta imukal na ta kana sin Allah subhanahu wa ta'ala wayruun dugaing napanghabiyayat to in amma sinikaw biidnillah madauhat mo intumbas ding Allah subhanahu wa ta'ala aw ning mga mano siya ding katutan yung magsambahayang nagnapaka sa sin alta niya nagtunay sa sinay asin paghaji himinang sin mga tibay huan karayawan manahot maaslak masya Allah sumagawa in mga hinang niya yatto wayruun ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala Bumman in hinang niya walakin min ajli fulan wa fulan. Sumagawa in hinang sinsiyayat tubukon karna sintuhan sa karna hikuat. Atawakan karna hinakura. Naghinang sinsya simparkala yaong bukon karna sintuhan bukon kabuka pa Allah Ta'ala sa karna hanakura buka panakura bukon buka pa Allah Ta'ala. Atawakan luman panakura bukon luman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisang pamatampal na hininang niya umbukon na lamod haaga may Islam na hinangon niya rasabablaw niya na amoyating kabayaan sin nakurata. La hawla wala quwwata illa billah. Hariin nag-ibadat kaw karna sintuhan bukon karna hisyusyu. Na inyat to naghinang siya karna sabab hikuan, sabab hinakura, atawakan hisyusyu na siyula ganding mga piyapan dari sin Allah Ta'ala. Inyat to tanto nakapagsakuto na siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya amo ilyamuran niya in ibadat niya. Amo in hikalarak sin ammal leon. Way pagduarora, way ruong pagduarwa, in amal niya yato, in hinang niya yato, in pagsambahayang niya, in pagnapakan niya, in pagnaikadji niya, in katan hinang tibay huwan marayaw, apabila lialamuran simbukon. Kabayaan sin Allah Ta'ala, lialamuran abukon karna sintuhan, sabab karna hikuan, na inyato, na tanto in hinang way pagduarwa, di tatay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hadlaw qiyamah mamungkan niya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yawmul qiyamah yaqulu laka Allah azza wa jalla ya 'abdi laysa laka 'indi jazaa'un walakin jazaa'uka 'inda fulan li'annaka 'amilta al-'amala min ajlihi huwa. Yarin beta mamungin Allah Subhanahu wa Ta'ala hadlaw qiyamah kaymo yakaw tay manghudko mamong kaato kita nagaamal. Ya kau ipon ko. Yatin beta sin Allah Ta'ala. Wayroon na long niyadi ka kutumbas madauhat mo. Allahu Akbar. Wala kisumagawa intumbas mo yatulaw na kay kuan. Sababi ni kaulong na al-asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Yuqalu liman yaf'alu dhalik idza ja'a an-nas bi'amalihim. Ya yarin beta sin hadisin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nato in labi kabukaan ko. Amin kabukaan ko ron kaniyo lando amunain hinang kasyirikan sirik sibi-sibi. May taiyat to sabab na di pagkananaman, di pagkasayuhan. Ay sirik sibi-sibi ta sin mga sahaba na nga suya Rasulullah ya kaudak sintuhan. Wa masyirkul askaw ni syirik sibi-sibi yan. Na mga sila inamuin way limit, way roon pagsirik kanila. Way pagsakuto kanila, pait dakatan. Nayarin bita si Nabi sallallahu alaihi wasallam na nga apag ka na nga subo sila bangunin syirik sibi-sibi pagyano niya pagbahasahon. Qala ar-riya insabda si Nabi insambag si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-riya amunin pakita-kita. Nag-amal siya yung bukong karna sintuan sa karna simpakita-kita ni ang piyakitaan niya duway. Ayan. Na pamon amin himinang sa dinun haon di matong maamano siya parkala yon si mga hinang bukong karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahalo kiyama idhabu ila alladhina kuntum taraun fatlubu dhalika indahum. Nahalo kiyama pakatuon sila ini mga sila. In amal nila lialamuran nila sinsa kutupatuhan.
Kato kamulong ha mga sila kaunan niyo. Amoy piyagpakita-kitaan niyo sinhinang niyo. Kato kamo sukat kanila sing karayawan bukon marikako. Na lando kalugian mga katawtay manghuran ko akam Islam. Nahangkan ini parayaw na to in ka-ikhlas sin pag-amal ibadat sin kita niyo. Sawab na hangkan kita niyo naglugto marayaw hasupaya sadya in madawhat na to in ulong rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana law khalisan wabtaghiya bihi wajhahu. In sa natin Allah tadi tumay mading hamang amal niya malingkan ununing kauna sina makahalom ka ikhlas hakana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mataod pa kahadith-hadisan mga katawtay manghuran ko tungod hayat. In subay tuod lanu anta in amal sing kita niyo ding hayanang kasyirikan. Ang matinahalong kay ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daing hamang adamikyan ikatayma sin ibadat sin kita niyo alamat tanda sin halom tayma sin Allah ta'ala. Al-mudawamatu was-sabat wat-tawfiq li'amali salih ba'dahu wa 'adam ar-ruju' ila dhanbin ba'da at-ta'ah. Amuin sige-sige masi-masi siya himihinang sin pagta at patuhan halom katutog sin amin amal niya. Biasin bulan Ramadan niya nanay ko halom pag-ibadat siya marayaw puwa si Ramadan masira siya din dunhaon halom tawfiq ting Allah subhanahu wa ta'ala nakapag amal siya wala na siya nagbalik pahinang niya dusa amin biasin kabiyaksan niya tagna mapuas na simpagtaat niya. Allahu Akbar. Biya da siya sinamuin jimanji kita pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin pindahunta in kahalan sing kita. Daing hainang maksiat mao papagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala daing mga pardusahan. Daing hamihinang maksiat pa Allah ta'ala. Piya taalluk mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawala pa simut bulan Ramadan. Bagto ikaw piyagtawatan mo na mga yatto pagsul si Ramadan. Alhamdulillah. Halawang pagtawat insiya. Na daing hakalapyan sin Allah ta'ala. Kabayan mo yan tupin na sin Allah ta'ala kahalan mo pag-abot simulan Ramadan. Namang kau nagbalik na pagpuas simulan Ramadan, nagbalik na kau pabiya sintag na kakahinang. Ini kau maghihinom alak, magiinom sin makahihilo, magsisiyabo mag-uno katan, nagbalik na kau, na inya tutanda sin wala tay masin Allah ta'ala ipagtawbat mo, wala tay masin Allah ta'ala in amal mo din dunhaon. Tabang yato, sige, in ibadat mo, mga katawtay manghuran ko akam Islam. Continue in hinang niya, natantuin niya to, tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tawab matoding ha mga mano siya, sambil imyan siya na, magtawbat na ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, yari na ako. Sa long niya, magpamong siya, kay ngatan kulong niya, magbalik da kulong na pabiya sintag na. Ayaw ko magpamong simbiya simpamong hikwan neto, simbiyayat to ayaw. Sa ini pamong mo, walakin kala insyaallah lan au di natud, insyaallah pagbayasin Allah ta'ala, di natud ako imisabi natud ako magbalik-balik, hahinang ko sinhinang maksiat yato. Nakalukaluin yato, tawpikan ko sin Allah ta'ala, di na kau makabalik biidnillahi ta'ala. Pangayo kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na kau makabalik pa mo imbakas, piyaghinangan ang piyagbakas, magkahinang mo. Ay hapag maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naglando na kau magtawat palandoon mo na tuod mga kiyawlungan sin Allah ta'ala. Uno-uno na hinang maksiat, nakapag maksiat kau, nakahinang kau sindu sa rakula, nakamuno kau tao, nakazina kau, li'udhu billah, nakahinang kau, uno-uno na katan, hinang do sa rakula, na pagtawbatan mo na. Sa impagtawat mga katawtay mga bukon sa jaharila, bukon sa jahakabtangan, suway hanggaw taan bara. Mataon na biyang tabi, akatus tabi, nakapagzina. Law niya pagtaubatan kuraman. Giyagaan-gaan nila. Indo sa mga katawtay manghuran ko agam Islam. Do sa rakula, giyagaan-gaan sing kamatauran. Na mga salafus salih, manakaw na yato, lando tuod, malaggo, impangatod nila si mga hinang dusa. Biya sinabiya da sila muin, amun yawon hakid simbudyaw, mabuka sila karaganan, biya timpangatod nila sin hinang maksiat, sin hinang dusa. Daponin hinang ka amin longta, karana ka amin makaan, sa supaya sila magtuyo din dunhan. Mabuka sila, ang pahazaman na to, biyayaon mga kiyawlungan sin Allah ta'ala,
na wayroon na pagpariksa, way na pagpikil, amuin magbalik na isa pabiya sintag na yaon, kana bukon matutuod, in pagtawat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinubos na siya hiyaon din, dahing hakabinsanaan, magbalik na isab siya, dahing dun haon. Na dahing mga ikapagsukul na to pa Allah ta'ala, in nikmating Allah ta'ala, so itapagsukulan, habukyat dahing mga ikatutukato tanyo, sin ammal, iban hikatay masin Allah subhanahu wa ta'ala, wala tukmilu iddatu la tukabbiru Allah ala ma hadakum, wala'allakum tashkurun. Uno kata nikmat, pera tung kato tanyo sin Allah ta'ala, pagsarang sukul kita, biya sinamuin, piabot kato tanyo, sin gasambahayang natuin, haylaya, na sa yaon, nagtakbir kita nibiyaan, iban sin pagkukuyak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ninagi si mga ulama, qala ulama, syukru ta'ati ta'atun laha. Impagsukul law niya sin sukul pagtaat, amo inhiyano kahalang ko sinalot na kapagtaat ko rin pagsukul ko, impagsukul na rin sabya, amo impagtaat de sabya dahato. Pasukru siyamu mitlahu wa hakada. Na impagsukul isab hapagpuasa, pia amo inlong tabi asin piawot kita, na intumbas ni Raisab, na so amo insukul isab pagpuasa biya dahato. Ayin hatin niya, biya na ininikaw nakapagpuasa ko habulan Ramadan, na wain pagpuasa, wala dito timubtob mga kakasiko akam Islam mapuas niya. Aon ding mga unom adlaw papupuasahan sin kita niyari habulan sin Syawal. Puasa adlaw Isnin, puasa adlaw Hamis, iban na sin keba nambiya si mga ayamal bid. Masi impagpuasa mga kakasiko akam Islam. Nahangkan hitukbal na to, in pagsarang suko pa Allah subhanahu wa ta'ala, na ding mga hinang patut labi kalalasahan sin Allah ta'ala mo in yaon piatututugta marayaw amo in wala tahiyaman haman misan siya salat sa sige impaghinang tarin dun haon iyat to ding mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan ding mga beta dahin dun haon ini tatay maun sin Allah ta'ala ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla ding mga labi kalasahan sin Allah ta'ala, labi kakukuan ding mga amal, pahadarat sin Allah ta'ala, amuin danundaran in amal yaon. Wala niya biya mga inihaman-haman. Sa sige, misan salat, datiyo din amal niya sa constantly yaw ninamiin hinang niya rin dun haon. Damikyan, kabayta kana Aisha radiyallahu anha, kana amaluhu dimatan, biya day sa kabayta, naasuin Aisha radiyallahu anha, biya di ini pag-amasin Nabi sallallahu alaihi wasallam uno tartanto sadjarun haun in baita sin Aisha radhiyallahu anha kana amaluhu dimatan in kaunan sin amma sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih sige dun haun continue in pag-amasin siya at inabukon habulan Ramadan sadyati mubto in pag-amasin kita niyo in pagpuasa sin kita niyo in pagzakat sin kita niyo in pagsadaka sin kita niyo in pagmura sin kita niyo bukun tumubto sa habulan Ramadan sambil hakatan waktu mga palangon ko agam Islam damikian ini alamat ikatu tahqiqul ghayat min ibadat amo in mapamatan mo in kamaksuran sin ibadat bang uno may ta kita nagpuasa may ta kita nagsambahan uning kamaksuran mga kakasuka Islam hangkan banding unten ibadat yaon may ta syara sin Allah ta'ala uno imbi mga amoy kamatunan niya walaw nabang mo yato napatanto in kamatunan niya may ta sa syara sabab inyaon hakana ibadat na ingata inyato ding hamahikatayma may mamilang niya uno yung tema ibatawala makiran niya biyahan biya na sinamuin upama niya as-sala insang bahayang may ta siya syara limada syariat farmasin Allah ta'ala wa aqimis salata inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar atin duga insang bahayang palinduan sambahayang sabab impag sambahayang yan sambahayang 5 waktu hikata kang kaymo dayeng haynang kangian na iban ng hinang mungkar nabang ikaw nagsasambahayang puwas isambahayang salam yat turakaw nanuntok yat turakaw namuno yat turen simod mo yat turen namumong maanan niya wala mo nakawaing kamaksuran
Wala mo na kawaing kamaksuran sinsambahayan yan bang uno. Inya to ding mga alamat in wala tema sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat sin ikaw apabila wala mo ranapatan totoo din kamaksuran. Maita kita ng puasa, maita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hangkan kita ng puasa mga kakasiko agama Islam, la'allakum tattaqun yattu in kamaksuran niya hasupaya in kamukalu makapagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Napila ni ng pupuasa. Wala kaya kuan ning kamaksunan in kamatunan sin pagpuasa sa halom nagpupuasa yattura magaan namuno dapat tayo manghud niya. Yattura na ngakal patay manghud niya. Yattura na mong patay manghud niya. Hariin na. Beta sin Allah Ta'ala amuin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw tayo manghud pa agam Islam. Hangkan pariksaon tamarayaw. Tununo katan hinang ibadat na unuin kamaksuran niya. Unuin kadamuin kamaktunan siya. Beta aja ko lang. Yatto mga palangon ko agam Islam. In mga katan unu tibay huwan ibadat. Damikyan al-alamatu rabi'ah al-khawfu wal-wajal min adami qabul al-amal. Nasubay yauning kabuka mo, amo indamag mo, amo ilaw mo, di tay maunin amal ko ini. So iyat to bi mga ini halaw bigijantong mo, amoy mahanggaw ka in amay mga amal mo yung piyagtuyo-tuyo mo lang mo, di tay maumbihan sin Allah Ta'ala. Asupaya ko magtuyo na yung mga bariman labiin na mo payo nila ilando nila humarap maun pagtaat pa Allah Ta'ala sinhikasok nila pa Allah daing ha mga jinisan tiba hiwan ibadat damikyan mga kakasiko agam Islam at inilando yato impayo nila daing dun haon kabukaan nila in misan biat tunin hinang nila ibadat nila mabuka sila di matay main amal ibadat nila. Sawabang di matay lando kalugian dakula. Pero simbiita kana Aisha radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah walladhina yu'tuna ma ataw qulubuhum wajillah. Hindi ha ayat ini mga kakasiko agam Islam. Na ilang sin Aisha radhiyallahu anha yasubu kulong na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungod ha ayat ini amin na suratul mu'minun ayat kanuman. Kulang maglabi, makna niya, walladhina yu'tuna ma'ataw wa qulum majilla. In mga sila mo inyaon, naglugto, nag-ibadat. Sinhinang nila, sinibut sambahayan, in katanti ba yung ibadat, in pagsadak ka, in pagnapaka, in uno na katan, jinisan. Amo impyag tuyuan nila tuod, lando, hikasok nila pa Allah Ta'ala, sa labi imbuka nila pa Allah Ta'ala, mamiin unuba, tema dabahayat to. Tema dabaha sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nilay na isang panal niya. Ina sumunod. Ahumul ladina yasrabuna al-khamr wa yasraqun. In ayat inilong niya. Unamin mga sila magiinom sin mga makahilo sin maalak. Iban sila niya may magpanakaw. Pagubos dun haon. Tiyaupikan sila sin Allah ta'ala naghinang pagubos biyayat yung tuyo nila. Insambak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yabnata siddiq. Bukon biyat tulong na yakaw anak sin Siddiq amanin Abu Bakar walakinnahum sumagaw mga yat wa ayat niya alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbal minhum. Yung sumagaw mga sila ito mga sila nagpuasa nagsambahayang sinsambahayang 5 waktu iman si mga nagsadaka sinamoy pangalta nila sultain sila yatto labing buka nila di tayo maun sin Allah Ta'ala. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Sila na yatto in masumag lumba-lumba pahinang karayawan. Yatto kaya riwayat Imam Tirmidhi wal Hakim mga kakasiko agam Islam. Mataod pa mga kataw tayo manghuran ko. In Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Lando imbuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. In tanda niya in iman. Sin Abu Bakar, punon na iman sin ummat ini. Pa-iman sin Abu Bakar, hatimbangan, di maka ato intimbangan sin puno na iman sin katan manusia ha ummat ini. Di maka ato paambuk sa iman amal nila mga kakasipakang Islam. Sa zaman ini,
grabe in kahalan singkitan yung mga kakasiko agam Islam. Giyagaan inhinang dusa. Na yung mga sila yato inhinang dusa. Nabiya sinsaparati na mo inbud yaon siya si masakday hatas inbud. Mabuwa karakanan biya to imbuka nila. Adapon habiya yaon na hinang dusa biya damin pikot yaon tima puha ilong nila. Biu law sa jayaon wayroon da laung tabi mga ini pangdihil nila kahalkaan ni sambil mapun na mga kakasiko agam Islam. Adapon yung mga sila nakaunayat to nalando tuod impayo imbuka nila sabab biyabayta sinallahu ta'ala innama yataqabbalallahu minal muttaqin hangkan tuyuan nila wala mamarayan na sa ini kana yato nabiyta sinallahu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan punin palusahan na yung mga tawbiya amo in sigurista mag-ibadat wala nila kay ngatan im mga yato waswasin syaitan matawbiyahan kay man magahaji law niya okay na nakapaghaji na kumamarahin na sa tulong niya hangkan pagwiding hapaghajian wayroon da di da magsambahayang di da maghijab di da magturong in kababayhan di da magsambahayang sambayang 5 wakto sawab nangandol piyang ita nilaw niya malago na yatin amal ko mamarahina inyato na ando inyato mga kakasiko agam Islam suway pagtawbatan in mga yato kana nabukom biyayat to mga kiyaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala ayaw ko mahaylan lo matawd na sa nin amal ko matawd na sa nin hinang kumamarahin na sa nin lo may kasud kusura tumtumon sing kita in amal sing kita misang pabiya din di yan hikasud mo suruga law mo lo matawd na sumagawa ba ini in hikasud mo suruga bangkaw pasurun sinallahu ta'ala palom sin rahmat niya yatto mga katawtay manghuran ko agam Islam damikyan inyatto beta sinallahu ta'ala wala tamnum tastaksi misanin nabi sallallahu alaihi wasallam beta da sinallahu ta'ala piatum tumanda ayaw ko mahay lalong matunin amal ko ini matun na sanin na hinang ko ibadat mamarahin na hikasud kusuro ayaw yan mga kiyaulungan sinallahu ta'ala biana sin hadisin pangunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أنا إن يتغمدني الله yarin beta sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tulong niya makasuod suruga inang katauring kaniyo sabab sinamin amal niya yaon sin hinang niya yaon inagi si mga sahabatan ya kaudak sina wala anta ya Rasulullah sambil ikaw lang ni ya Rasulullah di daysab ikasud mo suruga ininang mo inamal mo inagi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wala ana sambilin ako illa an yatakammadani Allah malaingkan sabang ako pasurun hilamud sinallahu subhanahu wa ta'ala minhu birahmatin wa fadlin rahmat sinallahu ta'ala yung kalabyan niya nahayat to mga kakasiko agam Islam ayaw kita mahay lalaw mo okinain amal ko ini kaya si mga sila mga kaibanan namin nagdarasin ilmu tasawuf si masufi bang miabot ng darajat niya habiyayat to bang miabot ng biyaon na way na misang kolong na di na magsambahayang misang kolong na din mga alamat sinhikatayma sinallahu ta'ala sin amal kita niyo taharatul qalb min al baghdad was shahna suway si inlaw pangatayan sin kita niyo halong pag-ambulda iban halong pag-ambulda halong pagkyalo-kyaluhi no malano inakwa alawm sin pangatayan tamalano malano ding hakajangki ding haigil lumi halom sin pangatayan tamang kita mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ya ko tay manghon ko nagpuasa na kao, nagsambahayang na kao, nagmabuka pa kao pa Allah Ta'ala, nagnaik haji pa kao pa Baitullah, sumagawain pangatayan mo, hipusin kanifak, hipusin amuin dugal, hipusin igil, hipusin amuin jangki patay manghud mo, natanto na sadya, di datay maunsin Allah na mga kakasiko agam Islam, hati ko timugtob na rito inamuin pangadyan singkitan yung murah-murahan inidihilan kita yung sinallahu subhanahu wa ta'ala tawfiq
taymaun sin Allah Ta'ala in katan, amal ibadat sin kitaniyo, ini amuin kay napusan, amuin lanuan na to, ipangatayan sin kitaniyo, amuin hasupaya, ting mga taymaun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikon na to, impag-ambulda, impag-jangki, indugal na to, patay mahud ta Muslim, aw nun na to, ipagtaw tay manghud, kana hang ingkarayawan si mano si apabila aw niyaw ni pag-ambulda sin silahan tara, kaya demikian, indua sin kita niyo pa Allah Ta'ala, pangayo kaampunan po asin pagtaat na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahuli patubtubon na mo dahil dito hato, ini magsarang sukul kaniyo, hapanaurin niyo, hapagdungog sing kamo, muramurahan nakakawa kamo kapaidahan, nakakawa kamo pangadjian, maraniyo lulutuanan, hadlaw kana iban kapag hanggautaan na to, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, wa ba'du, nasalallah subhanahu wa ta'ala, taqabbala minna salih amalina, wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين